Kakubor basngusi na kabenta ka karkhana shina prem jong ka Marathi. Hadin baka wei kapuron bapau namha jong ka Marathi zanima. Ka Ishwari Deshpande. Kelaklat no kendit. Katkum ki kubor balayolum jingtip layatu baka kali jong ka Ishwari. Kelamat ya kajingnya tengko kali hagowa hakithany baga kalang gute. Hakane kajingnya tengko kali omtang ka Ishwari. Henry wat uparalok jong karu. Ushubham dagade. Ulaklat no hakate kajingjia kabalajia hagowa. Kine baro arngut kiade paralok bha menta la bun snam. Kine baro arngut shijur kidang shudep ya tektien bat ka jingken tiu kurim hapdeng jongki. Kan salong hau benai banwan Henry. Kensan kine baro arngut kila ino ya ka perthe shua bakin kentiu kurim. Katkum ki kubor balayolum jingtiep layatu bakane ka jingja kalajia halenti banle sha anjuna beach goa. Hakapor kumbasan baje menstep. Nakadaw ka jingbom la asyu bante lakam ya kakali jongki kumta kane kakali bakisyong kalalej bantenra ya uwe uding bat hap syapo kanala baga kanggut hakaba kine baro arngut kilayap hakte ka jingjia syusyu layatu ru ba usyubham bat ka Ishwari kisakut hapo kakali nakadaw bakane kakali kadon ya ka centralok kumta kila kadang hapo kane kakali. Wat laki pulit kila persyang karbala ban pelat iem ya usyubham bat ka Ishwari Deshpande. Da ka base ki syabar jong kate kakali. Ha ka jing Arab lang jong ki paitba. Henry na ka jing selam palat kila duno. Yala ka jing iem bakordor.